Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu silin sang puya Chief Minister Puzaram thanga chuan CPR veng hun huam chunga Agriculture Department mulang na sang hong Home Minister Pul Cham le na kai hruai High Level Committee on Internationally Displaced Persons of Manipur in Mizoram chuan Manipur atanga ronral kan eile bale tomhulna harsat na anel onan the top chuan ni se anti mam ko sum cheng no ezani somrukret eruna thuboi SCB chomi pani a shem President Rupari Murmu le Suriname President Chanji Kapersat Santoki te Nimin Khan Suriname khopui para maribo anin kom Nimin Khan Chief Minister Puzaram thanga chuan CPR veng hun huam chunga Agriculture Department mlak na siam kilometer som paruk point panga parit thui Agriculture Link Road pariat ba ka tui khwa som thum pakwa te chu honga he huna hian Agriculture Minister Pusilin sanga chuan Chief Minister hi atroi om ani Puzaram thanga chuan kun thoktu te ta na mason na tho sang hon the ani ta chu lomum tak zet ani ati a kun thoktu te mason na Agriculture Minister le thopui te mala na chu fakmati thu soim Mizoram chu ram me lungtha thlai engkim thaduna ramani ati a an thlai thar phur chuana konga kun thoktu te har sana to chu sarkar na hriat pui thule ol samzo ka thlai thar an phur chu thena tur kong siam chu sarkar angai poimo a ma ala zel ton ani ati Chief Minister chuan COVID ripui vokshileng ram ri buai le thenom ram buai ngong thil sang awangin sarkarin harsana tamtaka to ka chia a hmu tur zat po hmu theilovani ati a chuti rualin heng harsana kara po me pui mamo eile bara harsana tok lowa sarkar kal theile masona rural din ani theichu lomamati thu soibok ani Agriculture Minister Pusilerin sanga point heuna thu soin kun thoktu te poladin masona rural poimo tak te hon the ani chu lomamati thu soya Ebakan Mizoram Simlama Thotena Tumhundin Tumnakal Zel Chanchin Potar Langin Pusilrin Sanga Chuan Lunglei Vokzon Huna Airport Dinan Inge Thenan Sorkarin Mala Mekani Atia Udan 5.0 Nuya Telnge ni Thenan Naktuk Nilaini Hian Aerial Survey Nei Tumani Thu Soya Nimina Hontak Scheme Shang Special Assistance to State for Capital Expenditure Saski Nabar Rural Infrastructure Development Fund Baka Rashtriya Krishi Vikas Yojana Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sectors Regeneration Nuaya Agriculture Link Road le thartan ni a ne baka hian Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Nuaya tui kho somthum pakua cheng nuai somthum paruk sing ni senga sakte hon anni Mizoram Sarkar chuan Manipur atanga an sahim na zonga lolu te lodong songa enkol ji tur committee pani Home Minister Pul Chamlin le Home Secretary Puisal Engmoy ka shuai adina Home Minister ka shuai High Level Committee on Internationally Displaced Persons of Manipur in Mizoram hi Nimin Khan Directorate of Forensic Science Laboratory Conference Hall mine kon thu khom hala Pul Chamlin chu Myanmar le Bangladesh atangin tundin hunara tan singa chong state chung anom megati a COVID awanga harsana inzia omlama pan mek line Manipur unauten harsana na melon machon a nu chona thiang lova sarkar somdin hmode manone te point tuar deu don ma se unauten ni baka COVID ripui len lai pu a mizo tlom nganen mangai taka tan puya thamon tu te anya wangin the top chhen lo boy pui zelani angati meeting a hen member ten culture le a sarkar department sang ten Malu lak to dan ten reporta Central OMA MKHC le MJI o te point ma anu lak to dan te ta lang bokin malak chunjom zel dan tur rotna thatak tak soi hawani meeting and resolution siamin Manipur atangral tan te hian ele bale tamhulna harsana neluna turin the to patan pui zel ni se anti a ral tan ron lu te sinchena mumal le fel fight ka siam turin ta tha ne nga anti a ICT Department Lamin Management Information System MIS lobo se set ani a chung khatlaina bel tu nelo te omna tur sarkar hun ma man mek ba ka hun dang ngai to bel ni set ani a Manipur bona hian engchen nge o don ti shit alani lo wangin sarkar mun ma ba ka munrem chang dang te po lo thi thailok ni se anti ani he ba kain ral tan jinga sikulo pangte chu jirna in sanga document put lova admit turin School Education Department lamin thu swano siam to up tiang deuh hian college lai te zir chun zom dan tur ro man atu thu soyani a ra tan te sel na endik uruk taka vilzuya that thu soibokim Executive Committee on Internationally Displaced Persons of Manipur in Mizoram ten chaktakin ma anasun zom zel don ani Committee to come here and Chief Minister Puzaram thangan Manipur atangral kan te chom dol tur Prime Minister Narendra Modi hen sum adil chu rang taka boji turin intir tha anti a ral kan te chom dol konga tlomai pol te ko ran te le mitin te in phalzau turin an ngen bok ani
Pachung University College Mizo Department Boss ni o khuare le thule line kum ka ina Mizo thliana tangin ti thupui mangin seminar nimin khan tanani a Environment Forest and Climate Change Minister Puti Jelan Tlongana Hong Honen Command Minister Chuan thule hlale environment hum halhi allowin kum ka thuk le a thingle mau nung cha le thilsiam moina le antang kaina te hi thule hlathiam ten ano pho suak thle ani ati a Mizo la pho tu ma sa ten Mizoram moina te luile tlang thingle mau le nung cha chungchang ano talan te kha thu tak zeta tun lai huna hian khatianga infoina thu tha kha kanama morang ani ati a PUC Mizo Department in hatianga environment hum halna lam ka noi seminar ambo se su lomamati thu soibok ani puti jenon tlonga chon thingle mau nung cha te hum hal turin sarkar point atheng angin ma alak mek thu soya luipui kam hum hal turin project lian tak kalpui mek ani thu soya G20 summit thu pui one earth one family one future ti hiam cover machine te hi chung ko pakhat ma mole har sana in angtang kan ni thu ta langa he thu pui na tumpoi mo tak jinga mi chu khovel lumzel global warming tizia om tura chanla kan ni thu soibok ani he seminar G20 summit pola Mizoram University bultuma Mizo Department PUC nan bo seni a remlal thamon puya seminar secretary report atang alan danin Mizoram pon atangin resource person pathum antela Aizawl pon atangin pathum Aizawl chung atangin som pathum antel thaya anziang professor pathum associate professor pali assistant professor pakwa research scholar pathum antel ani Chanchinthar hi akaswani Aizawl tanga puan ani Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. H.T. Silrin Chanachon Eruk thu buai ju ni nia thiamlo chantir Mustagur Rahman remna nimin khana puanga Special Judge John Mustagur Rahman hi kumnga jail tang tu le cheng noi jop ni choi turina shema poisai pethelwan ni chuan kumsom ni atan belang Mustagur Rahman hi ko thuangin central jail tang lai me kani Mustagur Rahman hi mam ko sum cheng noi jani somruk pret eruk na SAB chuan December ni thum sang ni som panga khan thu buai jiak luta an chuina khati lai mam ko deputy manager lalrem thangle a consultant Mustagur Rahman hi nam noya pu anni SCB chuan lalrem thangale Mustagur Rahman te chu an mana interim bail mangin court in a chu ani annuwa Guwahati High Court Aizawl bench chuan Mustagur Rahman bail dilna hnola court niam zoka kalturin order siama ma se Mustagur Rahman chu court niam zoka innan novina tan bozui ani lalrem thanga hi Special Judge Prevention of Corruption Act chuan November ni somni pani sang ni somni pani khan thiamlo chantira kumga chung tang tur le cheng noi nga choi turina shema Mustagur Rahman man phalna warrant of arrest po ko chun ati chuak ngal ani President Draupadi Murmu le Suriname President Chandrika Persat Santokhi de chunimin khan Suriname khopui para maribo ani koma hemin hu hian rampani then thoduna tur inremna thung pathum anjiaka heng MOU anjia te hi health and agriculture lama ani a kumsang ni somni pathum matanga somni pasiri chunga agriculture and allied sector joint work plan for cooperation te Indian Pharmacopoeia Commission le Suriname Health Ministry in kara Indian Pharmacopoeia Standard pom remti na te Central Drug Standard Control Organization le Ministry of Health of Suriname in kara damdoi siam cho lama in ka shuna tur thung te anjiak ani thum cham turazin President Murmu hian Suriname India mi anjin masak bera tanga kumza somnga na lomna man puiboka mun poima patni to bokin Presidential Palace Cultural Program aman puibok ani President Murmu hian pathini zan khan Suriname khopui para maribo hi thlenga President somna anga zin ani Indian Navy de choni kum chung khan tuipui kama plastic bolho kg sing seri sangre chongan thian fai Indian Navy te hian tuipui kam beach somnga parele kilometer sang he thui tu funded rule te anti fight to a Defense Ministry Sedani Indian Navy te hian rampum huap clean day campaign hi Punit Sagar Abian noya an nei mek ani he campaign ne tomber chu tuipui kam le avela plastic bolho then fai le mi pui te hna hemi chung chang e zau theng Brazil fi ani a kumsang ni somni pathum chungin thing triak noi nga sing ni le sang ni zet Indian Navy den an phun to bok ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui nimin khan Chief Minister Puzaram thanga chon CPR veng hun huam chunga Agriculture Department mulang na sang hong Home Minister Pul Chamni na kai shuai High Level Committee on Internationally Displaced Persons of Manipur in Mizoram chuan Manipur atanga ronral tan ten ele bare tam hulna harsan an nelo nan the dop choni se anti mamko sum cheng noi zani samukperet eruna thuboi SCB chon mi patni ashem President Draupadi Murmu le Suriname President Chandrika Persat Santokhi de chu nimin khan Suriname khopui para maribo anin kom
chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani